أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وحمد مزاح الله pripadanje jedinstvenom Mariji i kjara čijaske Allaheske tebareke wa ta'ala ole falinaja, ole star pomošem, ole star oprostrodaja hamdi kjara reske subhanahu wa ta'ala a kavada beš kova su возможингя менге те деламенте до джакера онай шукар амару мисафири о масек Рамадан масек кова su tano bereketno масек олесте со Аллах тебареке ва таала се кавала менге по рахмети масек кова со о муслимајно сетинена баро сласко имани масек кова со приберинела хем е манушен кова со на немуслимајна кова su tane кафира дикјатаро берекет ја дале Масеко скоро мубарек, омануша почминено оленгере срција те ковлон, почминена шукарах на која те понашинен пекаши ко муслимајна, сајтано адава се бепи, Аллах те бареке ва таала соске мукля берекети која кава мубарек масек. Сведочинава дека на неа вер маъбуди достојно божави баски освен ов те бареке ва таала, хем сведочинава кај Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллеме, тано робо hem o posledno pejgamberi Khatemul Enbiya e Allah skoro tebareke wa taala manushkova su sine дживдо Кур'аникова со обхирала кипов манушкова su sine amaro учители сар требала те ха сар требала те пија сар требала те живина сар требала тоа амаро однос амаре ромленца сар требала тоа амаро однос амаре чавенца сар требала те понашинаме на маре родителенца се каѓаваме салаллаху таала алейхи ва саллем да чак да сар требала те понашинамен кога џаја кимала или голема нужда, нека Аллах скоро те бареке ва таала салавати хем селами ко амаро најшукар пейгамбери ко амаро најшукар учители упрако Мухаммед салаллаху таала алейхи ва саллеме упрако лескере цениме хем пошто е ми фамилија упрако лескере племенита амала хем упрако со муслимајна кога со живинена живинге или ка живинен е акидајата во Ахлу Суна вал Џемаа ispravno verujbaja la fencar lea mabudem bi hakin ila Allah дека никас на неле правото воло божавимо освен Аллах те бареке ва таала. Ка потрудинаме ко текот ракова масек Рамадан сарсекова берш акавада берш кадика иншалла то двина време која наве Аллах те бареке ва таала молина леле субхане те даламе берекети ко време па то возможинаме ги офте бареке ва таала те шај то воламе слободно време, те дозволинаваме ги Аллах те бареке ва таала тари пли милост, те дружинаваме, а кале кратка насихатенца, кога со камангате кера мари рад шукар, ние теа тела прво ме поуката ракала животија кога со тане прекрасна, а пала кod ва туменда кога со кашнени зинејата Аллах те бареке ва таала, Аллахуме амин. Назовингем или викингем акава серијалите викинелпес, амен авдиве, а Аллах некогаш. Соске агјарени баш. Одолеске соске амен абдиве живинаја буд чудно, а Ола некогаш кога вакераја Ола амаре предходникија, о сахабија, табиина, етбау табиина, сар Ола живинена сине, а сар абдиве амен живинаја. Ема далеске агјарени те вакера викингема кава серијали која со кадружинаме накратко иншала, амен абдиве, а Ола некогаш. Сартон амен абдиве амаро живото сар живинајале, а сар некогаш амаре предходникија, касар со Аллах те бареке ва таала тано задоволно сар со акергио посланико алейхи салату ва салам, дека Аллах те бареке ва таала тано задоволно таро трин генерации. Па мен иншаллах па нава леске те бареке ва таала џаннату мен дружинге маме на мене животоја таро амаро посланико салаллаху алейхи ва салем хем иншаллах пала ко масек Рамадана, ко Аллах те бареке ва таала да ги зини ка продолжинате те дружинаме животоја таро амаро посланико алейхи салату ва салам кога со хем воедно ектаро најшукар животија што ни баске најплеменито хем најпоучно субханаллах. Дружингемамен хем е животоја таро амаре племенита сахабија, таро амале пейгамбереске салаллаху алейхи ва саллеме, па иншаллах мангава кога нава леске те бареке ва таала, кога кава масек Рамадан накратко те дружинамен хем е животонцар таро табеина, тари генерација која соабена пала ко сахабија или сахабенге речаве, табеина кога со те вакера учинге ко сахабија hem некој олендар доđa kerge hem dedikem pura ne sahaben некој олендар на доđa kerge од ова али сар Ола живинге акаја генерација асара мен абдиве живинаја.
Је колендар кај со како почмина кава серијали биднилахи таала тано Ата ибни Еби Рабија или Ата са манушкова со сине племенито субханаллах. Ата ибни Еби Раба племенито инсани. Инсани кога со историја муслиманин гири забележинело олескоро живото таро племенитост, живото таро џантипе, таро знаење, таро скромност, таро скрушеност, тари дар таро Аллах те бареке ва таала аѓарини амари историја исламескири забележинело живото акалета бе скоро рахимахуллаху таала. Овсине инсани кога со чачипаске сине чороло инсани. Манушкова со набавинала песне дујналуко е. Манушкова со напрастала сине палако дујналуко. Манушкова со насинелеске битно обарвали пе дујналуко скоро валлахи. Ем секоја путека накоја каќерат башилеске лафи, тумен коркори ко живото амаро ки денешница со скаѓаркави ки не памале серијали иншалла. Сара мен живинеја, а сара ола живинге, хем тумен дале амен да аѓар живинеја. Скромно инсани, а знаени си леко ниво. Кадикен, која кава кратко лескоро историјати, сар ола живинена синем сабо знаене сине акале инсанен, а козум сине скромна, субханаллахи ва бихамди. Емо долеске да, о посланико салаллаху алейхи ва селеме ва кергја дека Аллах тано олендар задоволно. Таро 3 генерации. Ата ибн Еби Раба рахимахуллаху таала, инсани кога со сине богобојазно, инсани кога со пренесинела пес дека насинеле скупашеа, инсани кога со синеле јек галебија, кога со чарла скоро тело, јек стадик пак чак да и си предаја со пренесинела пес дека олеските стадик со синеле ске парабни субханаллах. Чивтут леске ко живото козом бојета ростадика и си тут или мане, ке манге вакерава, и си јамен разна бојета ростадика, разна бојета рогада, разна бојета ро пантолке, и си јамен шуже кера, и си јамен луксузно хајбе им пиве. А олана живенена си нега. Ов сине инсани кога со сине робо, џанена тумен која дава вакти, која рапија, синеле робија. Ов сине робо е ке џувлјакор, тари мека. Ама кога таро тикне пре, диклаи џувли саров почмињат те сиклол о ислам, хем козом сине бистро баш о ислам, козом сине ле годи баш о ислам, хем насамо тоа ле годите сиклол баш о ислам, со ске дикен, амен абдибе, вакергем, дека када полука аѓар. Амен дарди си бут мануша кога сутан учиме баш о ислам. Кади киклове на керена лафи баш о ислам, елхамдулилlah чачеда учинге. Ама, кога кади ке оленгоро живото саро лаш живинена о ислам, или адава со учинге, кара со чаринето. Хема далеске да, о ислам и сие правило. О ислам, сашто ќе го учи инаке, о ислам на дикела пес упрако мануша. Соске, ако диклам о ислам упрако мануша, кога тогаш, кара со чаринето. А далеске о ислам дикела пе ко Куранен ко сунети. Ко Куранен ко сунети. Махан исламен а не, амен. Почему до мандar со кераја лафи, а ме се предема ханенцар. Ема далеске акави инсани, лескирите вакерав газдарица кола те со сине обробо, дикла лескири оштроумност, лескири искреност. Козом сине искрено е Аллахеа те бареке ва таала, козом керасни бади теропе, тер не берша. Па јек диве ви киѓале макергјалеске, о ата, мангава ме тут, те ослободина тут која наве Аллахеске те бареке ва таала. Тоа тук е слободно. Ние теа, молинаве Аллахе те бареке ва таала, о Аллах те керилту те сиклове ислами, хем те овеа менге ко корисари менге. Хем ослободинга. Хем шуне на кова податок. О ата, рахимехуллаху таала, сине инсани, од кога те вакерав, о лескири газдарицо слободингале, џанена ли кај живинга? Кикјаба. Англал кикјаба, од отесово сине. Џанена ли козом берсу кај кикјаба? И кјаба си нели скоро керко те со соволасни. Биш берш. Абдиве те чиваме на мен која кавакана, је кумра те гелемдеш диве. Искрено това. Нас преминеаме но добором, те вакерав и бадетеске това спремно дорига, козом со распучајамен, распучајамен. Козом звезде хотели, дали чисто хотели, дали си хајбеко хотели, козом пути хајбеко волко хотели, а кава прво распучајамен. Искрено това. Козом дуро хотели,
А туку ако ол чистото ниети, те джа само фисе билиле и бадетеске, надека на не битна ки умра калабукја, диклем, гелем, цари не диклем, битна тане, ама нате чивален, ко прво битно старо и бадетија. O ibadetja menje ko prvo. Ov biš bež sukja anglo kikjava. Кој се неки умра, джанела сародот. Одо те соволо до ти уштела. Хем нон стоп лела знаење. Михарица ми гуд. Шукар подато каруту менгелестар ки годи која кашунен кој сне лескер учителја. Лескер учителја сино Абдул ибн Аббас ради Аллаху анху. О Ебу Хурейре ради Аллаху анху. О Абдул ибн Зубейр ради Аллаху анху. О Абдулла ибн Омер, омерескоро чаво. Ола сине лескер учителја овленде сиклило од дини. Касте сиклове од дини, овеа сарлесте. Ако сиклилано од дини ко манушкова сојтано, за жал, ама кајтано хако, само учимо тано ов, амо ислами на аналале ко дело, кове сарлесте. Тушајте добине знаене, ама кове манушкова со на нете анало знаене, ко таму. Само ка кераминге лафи, а на нете ана ко таму. Ама ако учињан, учители кога со хем знаење и силе, а хем и силе дартара Аллах те бареке отале, хем и силе пракса ко живото сар требало муслиманите живино, тогаш тек тукове богобојазни сани, ко Аллах те бареке отале. Ов која калама рече рейна, кер ги имаме сари ленгелафи. И сега ме кој YouTube да, кој мангелате шуно баша кала лескер учители, ако животе сахабенгор, сари ненги. Хем баш Абдул ибн Аббас, хем баш Абдул ибн Омер, кер ги имате. Как е иншалла лафи пале баш Абдул ибн Омер, ако Аллах те бареке отале дозволиња. Хем баш Ебу Хурейре, джанена кој си не Ебу Хурейре, ради Аллаху анхума еджмеин. И не сајна кога со на джанеа, кога кереа баш и ленге лафи на джанеа попрво, валахи кова податок те вакере манушенге, ама то оновол те вакера дугачко, одерси на джанеа кога податок попрво те вакерете шеј, о манушате фасцинирнем петару ленгоро живото. Одоборум синеле знаене, со пренесинела пес дека ејнавар де шефтато беш пали хиджра. Ејнавар де шефтато беш палаки хиджра, аке туке по харицата росао покрајне, а вена манушат извршинен хач. Ти извршинен хач. Хем лен цар кој изврши бо хач, а вола хем о Сулейман ибн Абдулмелик. Сулейман ибн Абдулмелик сине инсани која со сине халифа која да вакти. Тавол председатели држава колот извршинел хач. Авдиве кога джана ола, кога джана торо арапска пувија те вакера мануша која се ки власт, авдиве ки кјаба кога джана, керена ленге посебно там, ола те доближине пета старено калобар, те керентава феодоте, обезбедување еден цар пирала, ола на необична мануша деме. Шунен сар ола живине насине. О Сулейман ибн Абдулмелик, гело овда те извршинел хач. Джанена сартано ко хач, која што на огромно гужва, остално си на јарени, прашина, хем садамо мануша гури не напес, а молеа да сино лескере дујчаве. Лела лемпеа, вакерела, о Сулейман пренесена па случај, вакерела гелум ти извршинав, те керав тавафи. Кердјум вакерела тавафи, пала ко тавафи, вакердјуме дујчавење. Хајде вакерела пирен, каджава керела карода е ке битно мануше ки мека, со кога авола пес ки мека, сари не ле роденале. Кала чудинге пе. Лела песов, похари, ресела кој е тамко те суиси гужва, хал како круго, хемијек мануш ко круго, ки страна, скрушено клани нела песке похарица намази, врти мале бала, кало тели, абесинцо. Пура нешеја, негде сивде, оате им не биребах. Рахимахуллаху таала. Инсани кога со кланинела песке мирно. Ов кланинела песке, а халка и си узаолесте мануша кога со аджикеренале те пученле прашајне. А овто одговори на ленге. Хач. Исто Сулейман бешела пескелоте, и ако тамо халифа, ако тамо наместнико, ако водинела са, бешела песке аджикерела песке редо. Обезбедување мангената джану залесте, ови ранѓа пеленге вакергаленге буд битно лафи. О халифа да ревакте скоро Сулейман, вакергаленге шунерман. Акате намангавате дикавтуните пирен палиманде. Соске, акате о газда хемо робо, тане иста. О кало хемо парне, тано иста. О барвало, хемо чороло, тане иста.
Мена мангала мангя кате специјално некој тументе пхерен пала манде. А кате сари не си ем истан лако Аллах те бареке ва таала. Сарем надикена дека се исто си ем уравдој. Јек пармо чашафи. Че паске да јаш пана. Кога джала прески умра да ви сето мен шансате дикен, шеја да те товен милионеира мануша, шеја те товен градоначалникија мануша, шеја товен присутна председателја до те. Ама сари не тали иста, наштите вакере кој тано кој. Соске мора ту рави храми бе права. Мора ту рави храми, Аллах те бареке ва таала до те. То гордо спелярала автоматски кога човек да адла дуј котора кога со ме вакерава кефина парне. Чивеален упратуте, и прво поука која со алеа, аки ко кефини си умакана. Само со кој ќе ја два джанала, ковајтано овосет, само со чивеат кај ли храмија упратуте. Агерно Сулейма макла джикергемле, само со денга селави, и рангапе цело нарда джикерналите поставнелеске прашајна, а овте одговоринало прашајна, будучиме. Учимота. Вакерла дикама ваздингама ке по вас, а ме да вакерла ваздингумле скемо вас, денгумле вакерла селами, хем ке гама ги вастеате до ближина мавеси. Па вакерла ме скрушено. Лелуме дуе чаве, хем до ближин гумалески. Хем вакла бешлума глалесте кокочака. Дике не депи, према ко учимо мануш. Иако тано халифа, дикен е депи спрема ко учимо мануш. Вакерла бешлум вакерла англаресте вакерла хем бешлум кокочака. Денгумле селами вакли рангаманјо селами хем меѓу квадрова вакерла почумле. Јаши, шелите поставинавту ке не сабе прашајна кога со однесенина пес баши о прописие хаджеске. Вакла слободно. Па вакерла ме постави гумлеске прашајна, а ово добором прецизно, хем одобором дугачко одговорингамање со намукнаманто овома под прашајне. Одобором знаење си, неле. Па вакерла лелуме дуе чавен, скрушено уште умесен вакерум, ајдете на пуштина, а джикерена ја вера да манушате пучеле. Овотло бешкапеске рахати кистота. Лелума керла ме дуе чавен, гелум те кера саид, ки сафем ки мерам. Па вакерла ме дуе чаве вакло и ранге пе машкапесте вакерге, а мамбе којакава мануш, со модат, председатели држава коро, те вакерам халифар, гелолески кокочака, мамета те лингаме те бешалески кокочака. Сигурно кватано будбитно мануш. Патаро јек пути вакело Сулейман, вакерла шуѓа песар гласови кинела. Вакерла таро јек пути, хем вакерла. О туменкова сосием присутна акате, отакана, кој со камангел те поставинел не само прашајне, ка поставинен само баши оата им не бирабах. Само овшајте дел фетве охарем. Субхан Аллахи ва бихамди. А каја не етик не бути. Не етик не бути. А кајата ни буд бари бути валлахи. Хем ко Аллахи те бареке ва таала бари почаст, хем ко дуналуку бари почаст. Така инсанески. Само офтано оковакова со кадел фетве. Таројек пути кога шунгева керла кава Сулейманескере очаве, халифаскере вакерге, бе модат вакерла, соске ингарганамен те бешако кочака, англа коа савко манушен те пучеле. Со ингарганамен те коа кава мануш вакерла, со вакерге дека он кадел само фетве. Па ови рангјапе масанде на вакерга, бе мечаве. Па одовајта на одова мануш, вакела со бешнемеске кокочака. Вакали рангјапе вакерге, модат вакерла. А кавајта му со кадел фетва месо гелем не се со бешнем кокочака, вакерла офтано. Аклава модат офтано бу скромно. Овдоборума катано скромно, заровакла катетано главно. Мачо вакерла. А канавакла кадафту менек насихати. Шуне на кава насихати кога со о Сулейман ибн Абдул Мелик дела печавенге, а дава значинела хема менге валлахи. Хем вакерла венге. Моча. Дикнан ли вакерла кава мануш козум сине скромно? Акла оја муда. Дикнан ли козум сине чороло? Вакерла оја муда. Дикнан ли вакла козум паравде шеја синеле? Упра престечак да сивде. Вакла оја муда. А ме вакла сосиу, тусија вакла намеснико муда. Тусија вакла инсани вакерла кова сосијам битно. Тусијам председатели држава коро. Дали ме мочавувало аменге ко претекте тело или аменгелем леске ко претелилем? Намодат вакерла. Аменгелем леске вакела кокочака бешлем. Джанена не соске мочаво. Одолеске соске од джанди пе керела пло. Вакела ова кава стекнингале знаенеа башо Аллах сине искрено кадава. Хем даран дилотаро Аллах. По Аллах те бареке ва таала воздигнингеа лескили част. Вакела овме чаве.
ако си уме халифа, а офтан обично мануш, себе пиле скоро ихляси ко Аллах, себе пиле скоро знаење ко Аллах, себе пиле скоро скромност ко Аллах, о Аллах воздигнингјале ко баре дереже чако халифа ангалесте тебе шоко ко чака. Па сове тунелато мен тумаро да. Ако мангена те овен битна, хем воздигниме, хем ко дуналуко, хем ко ахирети, тогаш овен сар оата ибни ебирема. Хем валлахи тамагер. Биллахи тамагер. О скромност, о дуналуко. И дартаро Аллах те бареке о таала. Хем ознаење од джамдипе лейбе, ознаење исламско, тано круне манушеске кошеро. Кога со халифе нашти ништо те керем бизо ака лучиме мануша. А овси не панда скромно. Овси не скромно инсани. Кога со вакерена леске, дуј сифати асинеле, кога со вакерена, коле скоро бакте со живенгелеја, вакерена дуј сифати асинеле, кога со кергеле асавко саво сојтано. Шуме на кога дуј сифатија. Учен туме. Сабе оласине, а сабе си емамен. Дуј сифати асинеле, кога со кергеле то волагја. Те воздигнеле Аллах те бареке о таала ко баре дереже. О прво сифати. Синеле само контрола. Хемо дујто сифати, нанашавала сине по време ко без везе буќа. Прво сифати. Буд синеле само контрола. А кава валлахи на нелоко. Биллахи ме праля на нелоко. Тобуту само контрола на нелоко. Текерото ке некој зулуми, туте контролиринето матира ненеске ки исто мера. Текерал некој толафи, те ги бетиното нон стоп. Туте сабарине матира неки исто мера. Текерал туке тева керав зулуми тиромни, те ако шопетуја, туте сабарине матира неки исто мера. Текерот ке зулуми те чавету матира неки исто мера. Текерот ке зулуми то комшија матира неки исто мера. А кава кој? Бути парова, Аллах. Само контрола. На синеле само према лескора ахляко е манушенца. Синеле само контрола спрема лескора ахляко пе господареа. Со скамени сјамен дужности ако вас сојтано амаро дужност спрема ко Аллах, ем амаро дужност спрема ке Аллах ескере робија. Еле синеле прво само контрола спрема од дужност плюс спрема ко Аллах те бареке ва таала. Са контролири на лапесине. Си дела песне со подуртано ѓунаи. Non-stop si некои ибадете Аллах еске те бареке ва таала. Non-stop си чити насне Кур'ан, non-stop преласи не знаење. Пират дели нелаласне, вакерла лески газдарица колате со синов робо. Е податок ваши лески. Вакла пират дели нелаласне ко 3 деля. Прво, вакерла, прво, со кела ко бишуштарцатија. Прво, удоволинела пе газдарицаке. Са употребелаке. Дуито, лела знаење сикловоло диној. Хем трито вакерала, но стоптано кои бадете Аллах еске те бареке ва таала. Керала шукури башо знаење, хем вакерала обожавинела пе господарин од Аллах то простенен леске. Побари само контроли силяка леста. Само контроли керала тербија пе нефсе. Керала тербија пе нефсе со скамени сјамен Андреа Менде, са со акерги учењакија дуј волкија. О прво волкота на маримани, о дујто волкота на маро нефси. Каз повеќе ка параве, овка над владинало коле. Те параѓам повеќе те нефсе, ко текота робишуштар сатија, ка над владинал ти имане. Те параѓам повеќе ти имане, ка над владинал те нефсе, бирин сармангеа. Само контрола си деле. Хем улоа ѓарени богобојазно. Хем одујто, на нашавала си не без везе по вакти. Јек диве, Осман ибн Ас, рахимехуллаху таала, вакерела печавенги. Вакла, мангираните вакерафту меѓи ек хадиси. Вакала чиле вакерена, хајде вакераме. Вакла ка вакерафту меѓи ек хадиси, ек пренесува и не вакерела, тоа атаро ата и не биреба. Вакла со, вакла ек диве вакерела вакергио ата. О манушавен. Манашавен тумаро време без везе ко празно, поготово, ака на Рамазанеске, кајте не мелафија, ме вакера вака. Поготово ака на Рамазанеске. Користинен секова ек моменти те елена да вас обудинела петуменге. Омасек Рамазани алутуменге сапу малеге диенцар.
Сапумаре хедие, са, значи бут хедија гја. Сока користине телете, зграбчине, ко користине тут леста. Сонанете кере, те користине, ама мисафири ка джалпеске. Кога ка джалпеске од ова мисафири, верунен тумаре прале. Те мангенда те хеден неште нака штивише. Наштио гелопеске више. Користине ле саджи котета макате. Ама джерати месиум сина савкове омер. Джерати пилум омер. Джерати дрогирингума, джерати халубнека скоро хако, джерати кергум зина. Джерати кергум секове харами. Оја. Секој кергум. Секој керае. Ама мапер ки тактика шейтанески рале хилани. Леске тактика рамазанески джаненани сој. Абе јек бер шулям катастрофа сиансина кане кема се којака којко дженети. А кане кема се коске пуравету галевие каджаки джамија. O şeytana başım kina aldı. Hem çaçı da maşa paçaçı ve kemas koskela cevap kana na. Kurave tu galebi. Kaçvet ke stadi kapokane tut ko Allah ka korisna kala trianda dive niyete pakana ke o trianda dive tirani tut ko Allah tebareke ve teala. Primingyan İslam manuş muslimani podeş beş deşudu. Hem ne koya kana primingya İslam. Koy dela garancija koy koristar pošuka. Inne ekremekum inda Allahi yetkakum vakerga Allah tebareke ve teala. Najšukartano ko Allah kova so najmiki darala taro Allah. Kotar tu janedga tu so primingjan Islam emsian muslimani pinda beş poveki suludartano kova so rati primingja Islam. Kotar jane sine sahabi kova so primingja Islam samo šo beş muslimani sine kova preselingja tresingja varši. Ine besa tresingja po sahabija mislingja sudno diva ke ja Resulallah. Далија каната на кава судно диве, по посланика сама тя на кајта на почас баша кава сахаби. Аллах му кралиске почас упресенени. Субханаллах. На джанеа. Хем на нетут правото судине некас. На нетут право. Ако дикја дека мануш мангелате керо че коро ку ислам, хувле палал ко друга каси коро коро. Маци деле палал. Секове пучло ко Аллах тебарeke ва таала. А секој греши нај. Kullu beni Adem hata ve hayrul hataya tawabun. Bakıyor poslanik aleyhisselam. Sao çave ademeskere tane grešnikija. A ne šukar grešnikija tane okola kova soro denataro Allah to prostiner lenge. Ako da bu bitno ta halova. Ako da bu bitno ta halova. Hemo vakergo ata o manušalen vakeralo. Manašaven tumaro vreme bez veze. Pa vakerlo Osman ibn As. Akla me pučlumle. A so значи на туто дова без везе на шави бе време. Вакела сао дова со на не дружи бе Куранеа. Шунен шука. Сао дова со на не дружи бе Куранеа. Сајтано без везе. Ајдер сне сте без везе троши бе време. Хајде кога тира на мен. Ола ајдер живене на сине аме са живене. Ајдер амаро насу. Читине ли Курани? Козом листија читиња абди. Сидео масек Рамазани, вамо масек Рамазани. Кога последно пути прајгате читине мусхафи? По деш бешем дешудем дешупансијан муслимани пада на джанеа харфи. Пада на джани сој елиф, ни сој бе, ни сој на джане. Слава сием. Ладжаво. На джанеа арапско те читине. Кога последно пути лелеан Курани кити чил? Македонско. Хем те вакере бисмиле, какера Аллах Аллах тебареке ва теала, те прави торо почеток Курани те кере ниети ко дивете читине дуј страници. Те дикаво Аллах со ангела која кава китаби која сојтано ла рајбе фи худел лил муттакин. Кој сте сумња на не упаство е манушенге. Упаство е манушеске. Која джеа ко доктори, о доктори кога дадат рецепта, ем ту кога джеа те гелам ки аптека те кине, ем те дето адла лекија, ка састојбете фрдињан камере на екриво доктори. А гјартано Кур'ан и Аллах тебареке ва таала мукля Таха ма ензелна алейке Кур'ан или тешка. Амен на муклем на објавинге мо Кур'ан и то волту менге паро ту менге. На ла юкеллифу Аллаху нефсен илла вус'аха. O Allah no opteretinela tumen, tumare duše, tumare srcija, u peder ko adava su tumen naštite piraven. O Kur'ani, u Islami tamo lesno. Koga tu lena te prave ili me, te čitina kja mani čipte halova, so Allah te bareke o ta'ala mangela mendar, so zabrani jaminge Allah te bareke o ta'ala. Koga kje njeno? Koga si nadva? Slava si je.
Hemov definirинga dava kya sasu nane babi be Kur'ani ili badetea ko Allah te bareke ve taala sasu avrijato radava tano bez veze troši be vreme. Kozom bez veze troši neja vreme lađaja Allah te vakera. Wallahi lađaja Allah te vakera. Kozom amen bez veze troši neja maro vreme. Vate ibn Miraba, skromni insani. Vakerolo Muhammed, jek taruleske rete vakerav sovremenike. Vakerala, me vakerala, jek dive, leluma vakerala, me čavea vakerala, teđa vakerala ko drumo. Ko savo drumo, vakerala ko Hisham ibn Abdul Melik. O Hisham ibn Abdul Melik, sine insani, aj samo neka pešno koji bilo ko TikTok dali šungava, pošto su ne misali li buba i baterije. Te bih opet dali šungava šukar. Dobro. Vakulu Muhammed vakla je gdibele lem teđa ko Hisham ibn Abdul Melikov sine vakerala manuškova su sine namestnikov sine halifa. Meçhaver. Pa vakerala ko džajbe vakerala ko drumo odoriva i krilo vakerala amdamende o ata ibn Abi Rabah je ke herea pohari ovda džala ko halifa. Inače, vakerena o savremenike aleskere. Никогаш наѓело која каламануша. Иако лудинена леске сне товолки власт, товол наместнико, товол кадија, никогаш наѓело. Хем кога джала да си не ленде, ништо народала лендар сине. Намангела сине. Вакерла кодруму, вакерла мен деваја о хереја, вакерла дикемле дуралдан, вакерла цело вакерла ѓарени тано, вакерла уморно, вакерла паравди галебија, паравди стадик, вакерла те им не береба, рахимахуллаху таала. Hem vakla moçho sine manzar ki deva vakir gamangi moçhavo i vakirala koi vakala purove kai jala vakirala kale here pa vakala me ko dobrижима ko adikima ki meçke dosta vakla kvato mu učenja koje me kako vakla sar ki realiska jalwafi tuna jana koja kava mamush a chilu vakirala reslema men vakirala dushi yema men hem vakir meske kai jeva vakla jeva ko Hisham ibn Abdul Melik vakirala ko khalifa vakali simale sa potreba nešto te vakirala e pa vakla me da java dali hajde vakirala zajedno kakira da vadru Кергема да вадрумо заедно, макерла метаро пошуване, не гели магал да го хале ле палал, не го леа заедно, макерла келем. Ресле макерла ко Хишам кудару дингем изини макерла, само со шунгео Хишам макерла дека реслеа, о атай не биреба, одма макергес лугаске маму кенле ни секундите бешела аври, одма приминеле Андре. Примингеле макерла Андре, дикен, саро Аллах те бареке оталя воздигнидало углете мамшеско, на углед ко паре. Na ugled ko šuže vrtija, ko šuže kjera, ko barbale šeja, ko markirana. Na, vallahi na nada ugled. Na nada a vedro mingljivo sa. Lena sinele ništo to nakava sova kerđu, ama su sinele znajne, sinele klase, sinele bogobojaznost, hemo Allah te bareke o teala, ka su Allah ka vzdignil pravilo ko islam. Ka su Allah ka vzdignil, nikoj naštite ponižnele, ka su Allah ka ponižnil, nikoj naštite vzdignile. Pravilo ko islam. Hema kerala of, vakirala, odmah vakirala kogim zajedničko Andre, hem vakirala, uštilo vakiralo halifa leske koprema, kajske šejh, hajde buru bila omenge soalan, so tu te ringatul mandre te ave, tu na vetu, ne tu kota bijati te ave. Bešla vakla sarsiyan šejh vakila fino, elhamdulillah šukar, tu sarsiyan vakila fino. Vakila te na netut nešta omenda potreba. Vakirala isima. Vakirala so. Vakila isiman tutar potreba, stanovnikonge taro duj haremija, tari Mekem, tari Medina, te kerelenje je tikno pomoć te deli nelenje vakirala te delen te pomož nelen ko anave Allah eske. Vakla gotovo. Ajde vakla tu. Ono so pišinela vakirala, adama so vakirala lesko so pišinela, to so zavedila. Odma vakla pišin so vakir go šeho. Od ta isabi čalaja vakirala hem ki Medina pare, e žitelenge sa pomoć. Vakla pišinela. Vakla ja ver šeho ne eto nešto te rode. Vakla isima. So. Vakla okola kova su marina pe ko anave Allaheski mujahedin olatane ko borbe, olajtane ko brdija, ola marina pe te šeti kerena mari čast, kerlinge vakirala plata. Vakla gotovo pišin, ota isa, e mujahedinenge salinenge su marina pe ko anave Allaheski te bareke wa ta'ala, amen ke realinge plata. Ja ver vakirala šeh mangjali nešto, vakla isiman. So, vakla ko hijas, hem ko necht, olajtane manusha kova su buto koristinge muslimaninge, ka kerelinge vakirala ko ako vol tutar obejtu mal te deli ne zekati, le ne eti biselen ko te zekati. Vakla gotovo, pišine na kavo šeho so vakirja, pišine na. Vakla ja ver nešto šeh te na ne tute vakire, vakla isima. Vakirala so, vakla e manušenge kova su tamo ehlul dhimme. Ehlul dhimme tane,
становник ја ки исламско држава кога со на не муслимајна платилина песке поштено џизија. На не муслимајна. Вакла ленге кана малине од данок и џизија кана малине соске тешајте до кјаре ленге. Вакла не проблеми. Пишне на драсова керо до шехо. Пишне на. Вакла ја вер нешто шехте на нету теро сородеа вакли сима со те дарата на Аллах. Вакла тирага пошено. Вакла сакален со дикјале музатуте. О Хишам. Ко судно диве кога ки кловеан лакото господари, те и клове коркорите де джевапи, сакала со служињето ке сакала кана пуштинето, па да појке кана падинето. А да риске дарата во Аллах. Хем вакла лелун вакла моко, тоест вакла о Мухамед, вакла леля вакерло Хишам ибн Абдул Мелик о халифа покаш куге пути кипу хем почунгатра о сартик на максим. А о уштилоко прева керала о атибни берба, хем вакерла напуштинја вакерла тикрова лабри, а бе да вакерла палалисте родигим ки брзина два со требала с не со скегелу, ме да напуштиме палалисте. Па вакерла кога клем вакерла таруда, а ки туке вакерла сигарела, ек вакерла тару слуге вакерла е Хишам ескери. Хем вакерла дала леса ге кеса кјарени тикни, а Андре вакерла сигурно не нешто вакерла тару дирхемија. Аллах валем, ама вакерла ја предпоставинава, хем вакерла вакергалиски, а ки Хишам мангела вакерла кава вакерла те дотут тут вакерла параве Аллах еске сар садака. Овакла лела да вако повасен вакерла тумен вакерла манка дема калески, хем вакерла цитиринга Кур'ан суајети. Амен тумендар народаја ниса во шукари пе за возврата моро шукари пе тамо ко Аллах те бареке ота. Хем лела да бира јалески. Хем вакерга печалеско Мухамед кој клидо. Валлахи дженали со преметингум. Додека бешля вакерла Андре вакерла е халифаске ко там, ко дворо. Ние чаша пани напирале стар. Ние чаша пани кога со служињели, ние од това напирале стар. Ништо не напирале стар. Агар живинге Аллах, агар живинаја мен амдиве, сара мен живинаја амдиве. А? Сара мен живинаја амдиве. Дали си ем праведна, дали не си ем праведна? Дали си ем скромна? А? Дали си ем чисто срце сар со сина кале манушена? А кала инсајна сине манушакова со пренесенела песлески. Бешела по харево. Шо не некоја пренесоја. Хем сама велелиске мануша починале во одговоренела, починале во одговоренела, починале во одговоренела, до ближина пелеске мануша макерена шех. Абе, то хаја ли нешто? Си тули хајбе нешто хаја ли? Кај хаја? Кај те хал на еле кjer? Биш бешки мека сукја. Ко харим сукја, ки кјаба сукја, одо те до кjer лесво. Вакла хаја ли нешто? Вакла кавола хајбе кавола. Вакла шех, кога кавол? Вакла кого Аллах те бареке од таля кога скрбила, пака на бухајлове али. Вакла мечале осум цело време. O zikri Allah'a te bareke ve teala çaya keralam ni duşa. Nađe ne su te kera. Ađe ne su načinila leske da kavol kavolo hajbe kavol. Kana ne leske nekoj, kana kjolo, ta kana leske nešto te hal. Sarula živingi, a sara me živina je. Nađe ne koja mari sifirim, koja mari vtajra su ti kala. Nađe ne koja vrsta te ha. Da li poloko hajbi ili popharo hajbi. Nađe ne soturava, nađe ne sarte živina kjere. Nađe ne kozom ta toko klimet jeste šelunja. Толам ги потато или пошудро. Кокова рахатлуко живинаја. А сар живинге Аллах. Сабо ја маро хали ко Аллах те бареке во таля саво сине ленгора. Од олеске мангава калетик не насихатеа валлахи те посетнава прво мамбатумен. Овен захвал на Аллахеске. Овен захвал на Аллахеске башо благодати Јакова со дењатумен. Омануша живинас не чорало живото. Омануша живинас не паро живото на синелен паните пиен. Сине вакти ко Саудиција дженна ко Арапија пред Осмара де Аллах ману те кинало буна. О муслимајна кинена сино пани. Сине паро живото, паро живди паске. А? Джанала пе сине посланикоске салаллаху алейхи ва саллем буот време матет харал пе јак. Тена готвино пе ништо хајде. На джанеја соте хајм соте пе јак. Елхамдулилlah мај господареске со возможинела ми ги која кала мубарек. Раќа ем вантора дава Аллах те бареке тера дала ми нијамети, им дала ми благодати ја валлахи. Ама козума ми се им свесна ваша рада. Доста ви шакали живото е. О живото таро социјална мрежа. О живото кога на джанеја сојтано шукар, сојтано билаче. На джанеја те разликуна кога етано рад, кога етано диве. Соскјаја. На джанеја више сој сојта, сој навреда. На джанеја више кој мислинам ги шукари пе, кој билачи пе. И фитната ни бари.
Зар на не вактите на намен која Аллах те бареке во таала, на нели вактите покај намен, на нели вактите рова маре гунахеске, на нели вактите сикава маре чавента ротикне прекаске требала те робујнен, на нели вактите пучамен прете вешаки амари софра дали се амаре пашен те хан. На лоля дава вакти. На лоли вактите кера зиарети, на лоли вакти чоролеске те джатен удинеле, манатен удинеле грешки за разниѓума, ти ингарелеске, доста си неа дава требала туке нешто. А вдиве некој живинала час и силе. Хем никош не фекотске дека требала леске и силе. А требала ле, а да леске правте ја кја дико аква мубарек масек. Тука се со дужња, тука се со сјам паше. Дигдали требала ле нешто, осетин ле. О Хасан el-Basri rahimehullahu ta'ala. Кај иншалла леске да те кера вака кола денја време, а кола денја време хем састика. O Hasan el-Basri rahimehullahu ta'ala yektar tabiina kakira lesке да лаф иншалла корисле. Геле ек диве лесте кере кугелеске кудар. Hem rodinge некој да муслимана те поможнело онде њане са со синеле почмињате робол. Hem ва кергелеске соски робеа па аке лелем са со синеамен денгемен, козом шајте поможинален поможингемнен која наве Аллах еске те бареке во таала. Ова кергеа сар мате роба. Сар мате роба, зар дозволиѓу месар муслимани. А кергеа месар муслимани дозволиѓу те авулманге мо пралку удар hem танавле која сарко халите родалмана. Соске мена сумсине свесно им тахалваме скоро хали. А јар треба да те живина. Која као мубарек масек, треба да јар те живина, то чистина маре срција. Доста сукем, доста семсине кога флети. Корисне на као масек. Валлахи бу сега те кажа. Бу сега те кажа са соđена са о масекија. Дикен сарлети нено масекија, а кава да кажа лагер. Сока користина од ова која Аллах те бареке таала ки клеваме. Ако успингем, ака ва мелало срце, ака ја мелали душа. Која кава му барек масек тоа чистинава, успингем, Аллах те бареке таала. Ако не успингем тоа чистинамен, веру нема, пропадингем, Аллах те бареке таала. Сарсо ке го посланик алейхиссалату вассалам сарсо џана е познато хадисе 3 пути амин ваке ко уклебеки худба ко прво па сама ко амин, ко двито амин, ко трито амин. Јетаро трин соске келја амин ваке дека вакирјалис кој Џибрил алейхиссалам о Мухамед кој кога дојде кирило масек Рамазани, а на не те успинал, те очистинал пе дур нековал, тара Аллах е скоро рахмети. Вакир Мухамед амин вакир ја амин. Пазим тук. А кавајта но това таро најшукан мелеко, ема мини бе таро најшукан пекмамбер. Ако два масек си. А дали сте окористен тумен каква масек? Очистен тумано срце, па макар најтикне садака е. И Аиша ради Аллах манха. И Аиша ради Аллах манха. Со хем те дели носине. Таро паре. Прво керале сине нежна опаре тоа е шукар тоа е сине. Чак некој таро сахабија мири сине, нале сине опаре, че нас не мисли. Ко паре? Шекот ми е чудно подато какао. Хем кога пученале сине соске кере акава, а кога дамле прали, кога дамле кас. Вакила, те давле са шукари паја. Соске джанава, дека прво ми садака ресела е Аллахески ковас, па пала која дава кале манушеске со када. Вакирга Аллах те бареке таала, ваке посланик алейхиссалату вассалам по куци хадис дека вакирга о Аллах и дели ми хурма. Е хурма. И дели ми искрено која наве Аллахески кога де Аллах. Прво ресела ковас е Аллахески те бареке таала, пала која дава ковас околиске каски со де Аллах. Хему Аллах те бареке таала и хурма. Балакерала ло предно содакол са ло брдо Ухуд. Валлахи сар нени сами повеќе таре хурма те да. Сар садака. Користен која ква масек. Маовен кога флети. И ехитик не хурмеаше од дженетите кине. На джанела пес. Поканен тумен која Аллах те бареке таала. А доволно тамо Аллах те бареке таала Рахман. Доволно Аллах те бареке таала Рахим. Ов джанела по производ, а не се мле скоро производ. Джаја вдивете кине нешто, ек машина кине ме шенге. 5 години гаранција, па ако 5 години гаранција од ми салилој. Тачно джанела о производители козом катрајнел. Исто амен да ја. Аллах джанела маро срце. Джанела амен козом си мелале душаја. Джанела Аллах те бареке таала козом се амен нихласеја. Джанела Аллах те бареке таала кој си е мамен. Од олеске која кала мубарек раќа довинен која Аллах керене Аллах природен лестатар Аллах те бареке таала. Сетинен тумен која кала маре претходник. Ја сарулла живинге, те шејте лем поука кокова благодат ме живинена. Или ме живинава. Соске дава ке го посланик алейхиссалату вассалам, која каманген те углединен тумен. Нека сте углединен тумен, колкола кога со синете ледер тумен де, а на колкола кога сојтано предер тумен де. Джарена ли соске? Те угледингјан ту кото комшија, кога сојтано чороло, ем те ледер туте,
Tu stanu kove barvalo. Hem kava kere alhamdulillah Allah maso dingan lena dingan. Ama ako dingan tu koto komšija kova se po barvalo tuta tu stanu kove čoroloka živine. Soske stanu kam snele su dingan Allah tut na dingan. A daleske pametno je Ramazane. U korisne namasek Ramazani, molina Allah te bareke wa ta'ala. Allah te bareke wa ta'ala, kako vam mubarek masek. Allah te bareke wa ta'ala, to čisti namare srce, to čisti namare nefsi. Allah te pomoži nama, te popravi nama rostajne. Allah to oprosti namare jamna tajna, barem ti knjeg gunahe. Allah te bareke wa ta'ala, te kerel, te keda, u najbare nagrade tara kako vam mubarek masek. Ja molina Allah te bareke wa ta'ala, kako šta anlali ste kosudno dvije perah, meteo Allah te oprosti namenge, hem te čelame kod dženetul firdaus. To je pejgamberencar, šehidencar, hem iskrena manušencar. Allahumma amin. A кајто не тикну насихати манда, надинаваме дека колку користинама прво ме, па после тумен која наве Аллах искате бареке од таала, шунеаме иншалла, ако Аллах те бареке од таала да ги извини та Иса, кога Аллах те бареке од таала по возможнаваме ги која коламе слободно вакти, иншалла като женеаме нагарени, која наве Аллах искате бареке од таала, ние теа само те стекнено задоволство, лескоро те бареке од таала. Субханека Аллахумма ва бихамдик, ва нашхеду ан ла илаха илля anta, ва настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.